Mention Caselerie, Mango. Yankee Asumoksit, Poyenpil, Toutan and Parawet, Poyen Patang, Amnamic child, Mason Cup, Lingan around which, O young child, Mason and Coat, Momour, Melimbok, Mekapai, Mewia, Kesemwpwalpen, Mekenwia, Serapatail, Mekenwia, Kesemwpwalpen, O Masen and Coat, Metebit Kosia, Ikin Kolokos of Masen and Mongyongi, Poiter Viata Tibon Comi, Masen and Coat, we are Parson and Momour, Masen and Coat, Ye Mekatel Aramas Corsanane, Katel and we Kang te aho yau te kring child Masen and Coat, me pain Jesus Masani, me portion wine melel, O penny Masani. Memen me pan kang utukay o nimin try nan mo sotuk imere. Kapangak coat melel ramwit tansyo moksit. Megachin may tong child and kakpureng tupene nan tipson wayet. Puyang kakpureng yung child to one dimpakan coat sabol me kapikapi koros sik child armas. Ermoni pan tula imen Patengta nan perawat ukapakap. Yawasaka mimi men komuyen patengnya nan mongyongum. So biyang kauno. Ko chudo kinirirong masli kichail yawene kaklikouta. Te yawene kakarata mga yamumau. Ap kot kinirirong mongyong child. Mongyong mekakamelele. Mongyong mekakpekyongi. Yeyi mekot kin kaskasik metwete. A child mongyong ansyo korosen kamelele, o child mongyong en kin pekyong sabol me masen. Uy pan, uyang child din isansal, ay men pagkakumuyang patang yan nakapagap. Saan kaya ansyo mo sa maskot wala mensang kap lingan rawat. Pasen po katamara mo load o kap nga kumuy. Koten kotakan namarkikan. Yahweh, Yahweh is your name. We lift up your name and we praise you. Jesus, you are the word. Como me masano, como me wiyara masla, como me wiyayerasen gut. Kalangan kiyong gumulimpak makumkatin sabol man kiyong kit. Nintuanum katin may talapin komi. Alayang komi tipen ki charamas karusya nan generation karos. Uwadila nanel katuwan la. Pasang kakaleta sabon more makalakal. Lipalip kanikala bo mo count Jesus. Me kamaular at sumaukan. Kung watawate ang ala aramas tipan. Pasang kakaleta sabon more makalakal. Kapangakyang kumulot melel. Watabaneuran. Rosanumuran naman kit main kot lalap. Mesutukan workla. Mesutukan tukutukla po naat mo. Lord, Ansyo mauksit main coach, welcome the Holy Spirit. Makum katim paraneto po ang kanyang kit. You welcome Holy Spirit, mawiyat sung kawit, mawiyat sung batak. And kawit kit, and sawasay kit Lord, pasang kakilangatan maray ng kumi. Kalway kit, ong nanhal and maur sautuk. Kapangakyang kumi Lord, klokwat. Maing sa may ko, lalapsongan nganan uwang kan, klokwat. Nganan kanguti. Nganan naklabalap, nganan po maso, nganan po kake, nganan sapek sa mekut lalabi kasi nanda klokwat o pelianta ni maran kaun Jesus Christ. Songon nganan tebel koros megan koto puen prapa, Lord kawela o kamela maurin sa meramaskan, ikawudi I cancel every plan of the enemy in Jesus' name. Lord kabangamarami. Kung gating kapayata koros me panduta pun life wood ran wood clock wood te me pandu to main kud lodap ipek manaman kom Lord kom yang gating talk pun amor main sam kapayata I Lord physically spiritually Lord financially songan ananakan koros main sa me kud lodap o ipek sila silen komi and ye young rail
wasakan sudah bil wasan tatok peunal ya tang lot sila silin komi en yang ral wasan kausan kan poeki minti dio ye temekin nanti yang puen kawala ki charamas poeki ye ki charamas makom katin mai tong kit maing sam sen kak minan sereu posen plata tama isanat maing ko tolap ikap ngak yang gom karata pilibilwat makom katin mai tong ki charamas ye tewat metapelanan en mont yang lol maing sam ap kapangak yang gum poeki limpak makom katin kasale yung kit sa mai tong tepel serwat rantayo ap sam limpak ren Jesus Christ e kapratong kit serwat maing ko tolap Iupenawat main kuda, mesang kaperawat. Ipatengan menekit main kuda, pukatawang kumuyat kaping. Uat kasapa kalangan sa may kud. And ko yung kamukalip, ni maramuyat kaong kalangan yeyas. Ikamukalip Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Kabangakut, pwede yansiw mauksit. Kabangakut, pwede sabon melimpa kong child. Hallelujah. Kalangan ki yang kau no merel ansiu mauksit. Ni ipilwiye kabakap imata wasatuoto mekotong yo poyen kakser. Tuan Kesemwpwalpen Sapwelimatail Momour. Poye kengen kitail ngen kay mekoko sanan paling warwat. Riye ngen wat mekot kin kuburki poyen ngenen kotan kin pate ngen wat. Poyen kin katete yung kitail merelin kot. O sabon melimpak. Nganen mawat makot pokeng nan palumarat metaptanan madwalinidan ren atam. Uyayita ngeno makachay karo sapulman kit tetngolan ki. Kachaka an ki ngenwat nganen mawr aptanan nganen kot en pateng nganen mawat memimi nan palumarwat. Pwek ngenwat memimi reta kauli me palumarwat. O kusuya ismekak sawaseye. Wen kapit sangiyan nan panuwarwat makin kalwalanya mela. Iko siya memawan ew ken wiyaw nan panuwaratail. Anapen ngeno o anapen haramas. Eri anapen haramas kitaka kilang mepuksaro katete nan kalesia meyay kailok akatat luwak lingar perin akamay sakaula mepkat koros ewiya anapen haramas. O iraikan makin kabayata ana penaramas mesansal na Rome walu isu. Masani may iraikan makin kabayata ana penaramas irailwiya iminti tiyan kuot. Erkabunga kuot. Kitranane kamela palinwarwat. Yamumuna tapan kamela. Yai may menakis kosi yan motomot. Ong kita makin mata-matawe. Yatuan tami songan kosi ya. Abu men sa wasakin kita nan puksaraw puksangkak. At sa kamelele en basanta nan puksarawi. Kita ter kamelele meakot melikin puksarawi. Pwede trepel e maisang kita puksarawi. Trepel e koyak sang kita. Trepel e lalokong sang kita. Iktanane weweki melimbagan kot e koyang kita. Pagkanyangi Christ kakaon. Nanlang ongit wete wasayo mesutisansal. Kitanyangi Christ kakaon songkan karusye. Lel cholang kan kot maitong kitanyang kakaon yan siya magtapateng Christ na sabon mapula. O pateng Christ na sabon mayasata. Niyata minimin yung Christ. Limpakan kot, kalangan ng kot. Kiyong kitanyangi Christ Jesus o katiyong palimaonan kot sa manaman. By faith. Kitangkak weweki mesonggoros kot mo itong kita. Kot kaitegini kot man makailok. Kaitegini kot man makin akatat. Api kot man melimpak. Mesuta songo mutakakusiya wen limpakan kot kita. Kalangan ng kot ranwat aso mauksit. Pagtangkak kibane tangkak weweki ansuta may mela. Magtabangkak ko siya kayo bang ko siya mas na Rome isa kriyaw. Ratigitrik ew. Ko siya riyekan pagkabay ko. Kumal mo'y tala palimuramalkan. When muyala men mayroong Momour. Mayroong Momour sang tututaka ko siya nalapin masanwat. Mepita mayroong Momour. Katangkak
may tala paling may tala kiyang kauno ata Momour wen kak tatongkin kita paling warwat niya Momour may tong kuot paling warata wen piala men mayrong Momour rekabunga kuot imen watong kita nan puk sarawi nan rom iralaut weno kitangkak wat-wata kola kitangkak mata-mata wapeki ansi utama kitana mela ansi utama kitana wewe ke meis kita maso melar nan puk sarawi akatete yung kita nan ralaut weno wen rom retik silu kola ibang watagayang kita memasani pomelel kumail eseyermet niatail peptaisla o miniminiong Christ Jesus kitabil peptaisla o miniminiong niya Paula erupwegi atail peptaislar kitail yanger Paula o bil yanger serdi penintuan Christ jasa tasanger mela ni roson lingalingan ni same ibil tuan kitail klang iban utumas pasat ekatete yung kita meniansu mekita peptaisla peptais makommen kalapak takot peptais pakom peptaiser atakot peptais mapuk saraw koso iya niasyo makita kalula o peptais uya kasalepen maslala tail niasyo makita kalukila ata sapungkan kalukila ata suutarkan makita kaitlolole nintuan ana penaramas makita kairtak ta weweki tam SM imo mon kita ramasmo kita pakpaketa memen me pakpaki kita o memen me wiaswat yang tak takin kailungki aipan ko siya ay suta makita yu yamao pakraisen kak paulan lobo pen kasali yung kasail tuan Kesemwpwalpen halwat me peini masani ngay mahal. Erkang koros mewiya na selokan mawat ibanta eukag may ibanta limpok. Limpok tayo sa metatok niya siya me pelia pamia. Limpok anane tatok niya siya me kailok. Kasain kailok kotong kita. Haramas lukayas wet yang kita. Mata-mata wet koto. Paktutok takin mata wet ta. Sudah mereka tikak puya, apa yang ata polar pateng Christ ni ata melar pateng Christ, ata meurun masuk sertier, melar. Kita celar memor ke meuren masuk, makin matang dengar ngerta, makin sudah kak kanangama, makin pak-pakai di raikan, me pak-pakai ye. Kejanaan Kesemwpwal ke wasat po masani niasyo me kita pateng Christ na Sapwelimatail niasyo me kita peptais lao po ke peptais pi masani me son peptais kosi yanan puk saraw te buya niasyo me kita kadudu tinan pilo kaunaun ti metwete aramas melamen o bilkate de wasaw niasyo me kita yesatak patenger Christ nan Sapwelimatail tatok pukat karusye awiya tatokan poson kitangka Kesemwpwal ki limbakan kuot makoyang kita pagtangka kesen niasyo makita melaw ata meurin masya surala niasyo makita maitong Christ ata mau takak taptak lang manamanan ngay sarawi etap tatok na tamau pwegi kak piminan puko nan pukon wamparon tekin patawatan ke masenan kot hap sutra kamelele me yanane lukayong Christ atam zaman me pen Jesus masani me manamanan nalang o sampa may yanguk songgoros magaban rejin in sampa epan iraitin nalang o songgoros magaban may datanin sampa epan may tanalang Kesemwpwal ki ata Momour pegniasyo magtapateng Christ. Nan sabon me pula is kita men maso. Mekin kolokol ane penaramas kailok akatat luwak lengar mepkat koros melar. Niasyo magtaparatasan na pilo. Puksaro katete magtapateng Christ na sabon me yeyas. Riyong kita Kesemwpwalong kita ksangkak wewe kituan limpakan kotong kita.
Porque limpak pot ye wasame kot kubur kichan mi kichan kaunta wiya pendilimekan. Ap sudah pakai utati arata kichan kaun aramas. Ap niaisyo me trepel kabuela tal mata-matau. O kisang kichan pungpukat karuse kichan trangasang sabol men kot kabibingkan. Niaisyo me kejikan ngong trangatong kichan trangasang. Niaisyo me try kola niaisyo try klampakukan try masakata trangasang. The song tree kan koros mo chakak kilang tik chakak mata-matawa. Ap kichakin syutukak kanangama niyaisyo menggalian aramas koto. Kot syutukubur kichan kaunta aramas. Apa masani kichan kaunta wiya pendilimekan. Uy bang watakeng wasakis na nepsus iralaut riyaw. Emasani ap sabaliman kot kalangan maininin laut o sabaliman limpak maininin tela mel retail. Kareta niatail meklar tipataikan ekachin kubureta kitailin yang Christ yasata. Imet kalangan yang kot mekumail maurklar. Pweki atail minimin yung Christ Jesus kot kachin kamaurkitailar. Pwekitail en yang Jesus kakao nalang. Ekatin wiatamet when katin katete yung tikoros me pan koto uwen saboli me kalangan napalap ni limpok me katin kasala yung kutal sangren Christ Jesus. Wasat katete yung kutal ni asyo me kutal minimin yung Christ. Kot katin kubureta pagkatalin yangi Christ kakaun nalang. Kakao nalang ikusiyame nalang unseen blaze kita say kelang. Wewe kita yang kakao mekan me sudah sainsal. Tepel ye ya tay mentiti. Kot kubureta pagkatan yang kakao erima kita kaun kita suka maitong tepelen koto wiya sweti atapenene. Tatoki sumau awiya tatokin tepeleo. Ketangkak wewe ki niasu makita maitong Christ at Momour. Niasu makita luka yung Christ ang kaunta at Momour. Kita wewe ke makot masani meki yung kita pungan yangi Christ kakaun nalangkan. Kita kak wewe kinan puksaro katete me song chorus me Momour. Sampa nalang o pan sampa pan kalabukiti mo Jesus Christ. O low chorus every tongue will confess. Lo chorus pan katete me Jesus ye makaon. Erini ansu me triple pan manifest triple tadogan triple pan wiyawi nan penene yeu makami miluma anana kusiyayang lupore ke pwede kayang kakaon. Lupore indayang an pitoy numaren Jesus. Payeyi manamanang kot makoyong trail mapuksaro katete yung trail ni ansu me kot. Malipe. Tolango en koto patagyo Mary me pan naijikita simbuta kamen o pan kiyangate Jesus o puksaraw tola katete mayay marwat me wiyak Momour pen kitay laramas yung kita Kesemwpwalpen kita kak ese ya wasak tamimi o kak peweti pain kita pay probleman saulang men te aramasamen may kak pawede pain ngay. Pwede kaniyay buya patag masanan kot pitoy eman lo kaya suwet yang ye. Ikak pawede po may kak pawede pain ngay. Ikamele may kak pawede tatakan mo chichiyo. Po mo chichiyo imek natak na natamata-mataw. So dalibil songan pukota tamimiye. Te kaunin panene te eman naman kitsail. Magtakak pawede at mata-mataw kan yasyo magtakan wrong kosaikan. Check mau, makakani sinsuat paanong panene. The makakani sinsuat paan tono momoso. The kakani sinsuat paan naramasaman. Check mau ngalan ko sa makarongo. Mayayapung. Katiakan karwaru o aletang ilo makarong. Pwede kaibak. Ikamele mangilo koto niyew songan meaning. Ap ngay marongorongo alete niyew songan meaning. Kareta icho-chola
ngayari sinswitla weki kosi met e uwang met te kosi met kidana wewe kere makomu yamen me sapungi ngilen patake te sril bilbil akum kalabak ren aramaso me ser maseno ma ye me min mokan ayremen kola kalabak ren mentoror me shoto yang rong me shoto wewe ki Erikta ese matai muntidio trapel eka kale ngilo o wuketla nanata rongorong wen kalwatela ata maurin solang kelail kambakapai kasinenda kelail o ese mekut masani mekita yangi Christ kakaun kita kakwewe ke mekang koros me Christ buya me masani ngai mahal rekanti bi rai kosia me wi a trapel rai kosia momon aramasemen nintuan ne wuya nen Joseph nono Mary rai koso ya ser yekan atame songan koso yan kembakabai kana yang mau tama karorong ansu koros pertane meseng o silekiti mata-matau gaken pilibil paluwarom palinganum intran Jesus potebel ter pichikitati na selakwat Trebel ter kawela ata Momour en ewang kauno. Trebel ter kawela ata relationship on kampakabatakan. Kapungakot kampakabai. Pweki ansyu maukset me peri masani ni ansyu makita maitong Christ ata Momour. Ni ansyu makita mini yung Jesus Christ. Ni ansyu makita baptize la. Tudiyo kita patengar Christ na sabal mapula. Is kitau melar. Kita patengar Christ na sabal mapula. Ni ansyu makita paratasak na pilo wasaw katete na rom wono makita yangi Christ kakaon. Eritatok pukat kasampalong kita angkak wewe ki is kita kalangan ang kot weki ansyu maukset kapangage kot sabal malalapatong kita karuse kampakaba isu wewe kita makamimilole riaikan Nature isu wewe kita makamimilole isu wewe ke makasyaw purpuralar merem isu wewe kita makakam kamelele apom kamelele en person tanan buksarawi ale buksarawi o watak weke masenen kut katede yongta me yeyi kut masenen kut uyara masla yeyi Jesus Christ masenen kut yengai sarawi sasuka katuro sang kut buksarawi Riksana ne asu koros tangkak spend at a time nan watawat. Buksangkak wewe kila kuburan kot. Pwede kitalap ko siya apoy isima sa kuburan kot. Ay mi pampuran kapurayang nan Roma isa kriyaw, rejigit kriyaw. Me Paul ko siya true Paul ngayon saraw masani. Eririyay kambakapay ko. Kumalter kalmangi wiwiyakan ng sampawat. Akumal may tungkot ang kawalyakap lalamay luisak. Kumalampan ay sela tama kuburan kot. Aktakin tapos mesa kuburan kot. Kambakabay, may itong masin ang kot en nauyaw teyuk mitwete tebite ko siya. Nan milkakakan. Ebuki isak tuwa o isak keo may suman sa bungala. Ikin kolokol sa bumasin nan mongyongi paiter wiyata tipong kami. Eriyete wiyapen pagtangka kelal nantiyong kulit na masin ang kot. Nantiyong pekyong masin ang kot. Nanti yung kapayata kuburan kot ung Sapwelimatail Momour motomotpot po sampawat. Kalangan ng kauno kapangaki kot rambut ansyung mauksit. Imeng tangkak anki ansyung mauksit o kairala at ayo penen masangot o ibilpan o liyang trati o kapakap. Kaping lingan wow. En ko yang komu samay ko talap pwede limpak makom kating kasalayong kit makom kating kuburatar posen pateng Christ u kakao nalangkan samay ko talap suta meokot misakak pon masu ke mus lang amoy apsong koros mesa tingolen ki lot kom makat kiyong kit lot sen kakan ki mong yung limpak mong yung neupene mong yung kamele sa umasan aseter wiat tuntatok makin trek o plata kosanti kan tangilakan mesoto pungyang kit o uwong main kudala kum kadeng kabayata koros main sam memiminan perawat main kudala kulokwat o mabantu ta main sam iye kabakap kabayata rail Momour
Mang Sam. Nani rai selok put ni tuan anankan koros mepita financially Lord. Materially farkat. Spiritually, oh Lord. Physically farkat. Nan me korosie ananakan koros Mang Sam. Sen kak wewe ke me kum masani yung kit me manamanan maur o mela mimi pon lawat Mang Kut lawat. Ersen kak kusi ya tam se anane. Kam kamerele me poita ye yat. Kela ye yat. Peweti yat. Numaran count Jesus Christ. Sale di te mepkat koros Mang Kut. Sang ni Sapwelimatail kit ren Jesus me pengkong masani nan pilibay tuaw nan pilibay paay wisak tuaw. Lord kabangak yung Mang Sam marang kaparawat kabayata korusia Lord. Men bumbikan wasa koros meron mimisriya Mang Kut larap. Sila kami en sila Israel Mang Kut larap. Sto sakan Mang Sam niepan trang Kut larap. Sila kami en yang Israel. Palikoros Momour Mang Kut larap. Pueki trebalo ansu koros simiakin nansi yang puen kawela and kamela and prapala. Habu katawan kamu Lord men pumbi koros. Memimi maslikin pumbi. O mepil mimi pumbi. Kapay pumbi and yang rail. Lord, kalangan kiyong kumuy ansu moksit. Ipatay nga naman kit Lord kiyong kumuy at kaping. Wat kasapa kalangan ang prowen kumukalip. Numara mo yan kaun yeyas. He come to Jesus Christ. Amen.